Egunon, denei, eta ongietorriak. Ongietorriak Elizondorat eta Baztanerat, Bittori Etxeberria eta berekideen oroimenezko eskulturaren inaugurazio honetara. Eskultura hortxe ikusi izanen duzue, Pedro Axular karrikan jarri dago eta Mikel Iriarte Arizkundarrak eginakoa da. Eskultura horren bitartez, Alaba sarean, Bittorirekin batera askatasunaren alde aritu ziren kide guztiak omendu nahi ditu Baztango udalak. Memoria historikoa balioan jarri. Baztanen sortu zen Alaba sarea, Santoñako itunaren dokumentuaren eskuratzearekin batera, eta mugimenduaren arima Bittori Etxeberria izan zen. Espioitza lanetan aritu ziren, erbesteko eta klandestinitateko lanak bideratzen, mugalari gisa ere bai, Alaba sarean emakumeak izan ziren liderrak. Bittori Etxeberriarekin batera, Itziar Mujika, Delia Laurobe eta Tere Berdes aritu ziren. Eta Baztanen, Bittori etzen bakarrik egon, bidelagun izan zituen anaia, Esteban Etxeberria, Felicitas eta Agustin Ariztia eta Timoteo Plaza ere bai. Guztiak gogoratzeko, gaur inauguratuko dugu eskultura hori, erran bezalaxe, ekitaldi honetan, eta ekitaldiari hasiera emateko orain kantu bat eskainiko digute Josune Makibarrek, Mari Jose Alañak eta Amaia Kordoak.
Eta orain hitzartzekin hasiko gara eta lehendabiziko hitza hartuko du Mirentxu Oyarzabalek, bera izan zen Alaba Sareko kideen laguna eta baita ere Nafarroako Parlamentuko parlamentarioia eta Baztango udalean zinegotzioia. Mirentxu. Arraspozik nago gaur, nirentzat egun beretzia da. Bittori, Esteban, Agustin, Feli eta Timoteo gogoratzea batez ere justizia eta maitasun ekitaldia da. Eta orain erderaz, porque soy la generación del silencio. A ver, estamos en un sitio emblemático en la historia de Baztán y en la historia de Elizondo. De aquí a mano izquierda veréis el frontón en homenaje a Mariano Iceta, Casa Ariztia, subimos un poquito la calle pequeña y estamos en la fondo de la Polonia. Este fue el garaje Garmendia previo, este fue el sitio de la resistencia, digamos, donde llegaban las personas a las cuales ni se les preguntaba quién ni cómo, que necesitaban salir de una guerra civil brutal de la dictadura franquista. Y constituyeron ellas a la vez con Timoteo Plaza, que se exilió y estaba en Iparralde, haciendo la red en conexión con el gobierno vasco, que estaba ya exiliado en París, y con los aliados que acababan en la Segunda Guerra Mundial. Estas personas fueron de un nivel político inmenso, pero yo quiero recalcar un poco las características de persona cuando yo les conocí y pude hablar con ellas. Yo nací justo enfrente de la Casa Ariztia y pasé en mi tierna infancia en la cocina de la Machi. Y luego ya pues con Timoteo y con Feli. Y Agustín me tocó también por mi profesión verle en su despedida de este sitio. Estarán allá arriba viendo y como me decía María Ángeles, la fiel compañera de Bittori toda la vida, oye, mamá, ¿qué dirían? Esto no se podrían imaginar nunca. Pues ha llegado el día de su homenaldi a estas personas de esta categoría y aunque no figuran otros nombres, aquí, ahí hacia el monte, en Aniz, en este Baztán y en la red árabe, evidentemente, había muchas personas cuyo silencio se ha mantenido en el tiempo y con algunas he podido conocer sus vivencias, porque éramos la gente del pueblo. ¿Qué características comunes tenían? Hoy los homenajes siempre parece que hablas de una memoria pasada. No es así. Esta memoria de estas personas, pasados 80 años, son las que tienen que guiar nuestro quehacer, nuestra forma, por lo menos yo así lo he entendido para mí, de convivencia, de amor al país, de solidaridad, de feminismo, frases que recalcaba mucho Bittori. El papel de la mujer fue clave en este tipo de actuación de su militancia. Pasaron condenados a muerte, exiliados, o sea, su vida fue muy dura y sin embargo hasta su final siguieron firmes en sus convicciones. Y recalcar en sus charlas, que eran muy parcas, porque nunca presumían de nada de lo que habían hecho, decían, es que tocaba hacer, como tocaba hacer, pues hicimos, no importa, ya, es que esto ya no importa si nos tocaba hacer. O sea, humildes hasta el extremo, defensores a muerte de los derechos humanos, pacifistas, solidarios. Nunca había enemigos para ellos, todas las personas eran iguales. Diálogo entre diferentes, siempre entre diferentes. Y cuando a mí me tocó, y a algunas personas que están aquí, estar en el ayuntamiento con la cabeza de Timoteo, su elegancia era especial, su sonrisa, su cercanía a las personas y su firmeza, siempre su firmeza. Por eso en mis anécdotas son más anécdotas de amistad y de admiración
Con Victoria tengo anécdotas muy divertidas, porque era una mujer muy firme, con carácter, pero era muy divertida. Y yo tengo algunas que, bueno, no sé, creo que no procede contarlas ahora, pero nos reíamos a carcajada limpia cuando tenía que presentar un pasaporte, ¿os imagináis cuál? En Londres, cuando íbamos a Langolén con la Coral de Elizondo, y yo compartía habitación en la subasta que nos hacían en la plaza para alojarnos, compartía habitación con él. Y bueno, me reía muchísimo y era una mujer como la copa de un pino. A Esteban le conocí menos, pero luego a la familia también. Yo quiero agradecer muchísimo a las familias que han confiado en que yo pudiera hablar hoy en este día, para mí muy, muy emocionante. Y se lo recuerdo por su amor, por todo. Esto es un monolito, no es un monolito solo. Esto es la vivencia del amor a nuestra patria, del amor a Euskal Herria y de los valores humanos que deben estar siempre por encima de todo. Diálogo entre diferentes, pacificación, lenguaje que une, no que desume, y generosidad. Esta es su memoria. Orain ekitaldiarekin jarraitzeko, Maili Melladok bibolinean pieza bat eskainiko digu, Amaia Kordobarekin batera. Tira, eta orain hitza hartuko dute Ana Ollok, Nafarroako Gobernuko herritarren harremanetarako kontseilariak, eta ondotik Joseba Otondo Guaztango alkateak. Egunon guztiei eta niretzat oso atsegina eta plazera handia da Nafar Gobernuaren izenean hitz egitea. Eskerrik asko Baztango udalari, alkateari, gonbidapenagatik. Matxinatu frankistei jasarritakoa muga zeharkatu nahi zuten personei Baztanen lagundu zietenak gogorazten ditu lan honek. Haien izenak gaur esango ditugu behin baino gehiagotan publikoki gogoratuak izateko eskubidea irabazi dute. Vitori Etxeberria, Esteban Etxeberria, Agustin Ariztia, Felicitas Arditia eta Timoteo Plaza. Oroimenaren esparruan lan egiten dugunoi, askotan indarkeriaren oinarritutako proiektu politikoi buruz eta gatzaspena eragiten duten jokabidea, jarrera eta ekintzei buruz hausnartzea dagokigu.
Gaitza eragiteko giza gaitasunari buruz galdetzea eragiten ditugute. Gure asmoa da, gainera, gure gizarteak, eta bereziki, belaunaldi gaztenek beren buruari galdetzea nola lor daitezkeen horrelako deshumanizazio mailak. Pero también estamos convencidos de que esta mirada a las zonas oscuras de nuestro pasado, esa mirada es incompleta si no se detiene también en las zonas luminosas que hubo y muy importantes. Y la luz vino en aquellos momentos terribles de lo que la historiografía llama gente corriente, no con un sentido menospreciativo, sino al contrario, resaltando el papel que desempeñan en la historia personas anónimas o poco conocidas. La luz que nos llega de esas personas que asumieron riesgos muy importantes por ayudar a poderse a salvar a otras personas que eran perseguidas. Personas, mujeres, muchas de ellas, lo habéis recordado ya aquí, doblemente invisibilizadas en esta tarea de la desmemoria en que durante décadas hemos vivido. Personas como Vittori, Esteban, Agustín, Felicitas y Timoteo, que formaron redes de solidaridad como la Red Álava o la Red Comet más tarde. Por eso, decía, es un honor y un placer representar hoy aquí al Gobierno de Navarra en este acto de inauguración de la escultura en recuerdo de las personas que en Baztán ayudaron a quienes eran perseguidos por los sublevados franquistas. Sus nombres pasan por derecho público a ser reconocidos públicamente y a ocupar un espacio público en las calles de Elizondo. Los pasados traumáticos, las dictaduras, la desmemoria han hecho que durante demasiado tiempo los papeles estuvieran intercambiados. Solo eran visibles quienes representaban lo más oscuro de nuestro pasado, mientras que han permanecido en el olvido y en el silencio quienes representaron un modelo de compromiso político y humanitario en condiciones muy complicadas. Personas que nos muestran que hasta en los contextos más duros hay margen para situarse del lado de las causas justas. Por eso es tan importante las políticas públicas de memoria que apoyen estas trayectorias ejemplares y que tienen que ser referente en nuestra sociedad. Así lo hicimos también el Gobierno de Navarra con el espacio memorial al exilio navarro, que está aquí enfrente nuestra, pero también recogimos en él a esas redes de solidaridad. Un espacio que es lugar de memoria histórica de Navarra desde el año pasado y donde se celebró un homenaje institucional muy importante. Horrela egiten du, orain, Baztango udalak espreski omentzen dituen eskultura honekin. Eskultura hau, memoria guneen sarean sartuko da. Nafarroko Memoriaren Institutuak aspalditik diseinatzen eta zabaltzen dabilena. Zalantzarik gabe, gogoetara eta gizarte askeago eta bidezkoago betekiko konpromiso da gonbidatuko gaituen gunea izango da. Espazio hori, gazteengana ere hurbildu beharko da memoria duten eskola bezalako programaren bidez. Gure iragana gogoratu etorkizuna eraikitzeko. Eskerrik asko. Egunon denei, egunon Nafarroko Parlamentuko presidente jauna, Unai Ugalde, Ana Oio, kontseilari Andrea, omenduen senideak ere bai eta herritar guztiak, esker mila gaurkoan unat hurbiltzeagatik. Errandugunez, gaurkoan, Álava sarea bezala ezagutuko zena, osatu zuten kideak oroituko ditugu. Álava sarea bezala ezagutuko zen ondotik, sare hoi, zeren Luis Álava oroitzeko izen hori eman baitzioten. Sare hoi, Eusko Jaurlaritzaren aginduz sortu zena, mugaz gainti informazioa trukatzeko, presoi elkartasuna emateko, Baztanen sortu zen, Vittori Etxeberria horren arima izan zen, bere inguruan izan zituen, Esteban Etxeberria, Felicitas Aristia, Agustin Aristia, Timoteo Plaza eta Bertze hainbat ere bai, Euskal Herri guztian barna hamarnaka jende, baina tartean Álava abizeneko bat, Luis Álava. Eta sare hau desegin zutelaik, Luis Álava zoritxarrez fusilatu zuten. Eta hori dela eta sare uni gerora Álava sarea izena eman zioten. Eta horrengatik, gaurko ekitaldi hontan ere, Luis Álava oroitu nahiko genuke. Gasteizen, orai urte gutxik, Gasteizko udalak, oroigarri bat jarri zuen eskultura bat bere oroimenez, eta gaurkoan bederen hitzez, ari ere aipamena nahiko ginioke.
Erran bezala, sare hontan jende haunitzek partu zuen eta sare hortan arima Bittori izan zen. Garaiak hala eskatzen zuen, eta Eusko Jaurlaritzak ere hala eskatu zion. Bittori eta Bedekideak konpromiso handiko jendeak ziren, konbikzio politiko sendoak zituzten. Militantzia politikokoak ere bai, Eusko Alderdi Jeltzalekoak garai hortan, eta Bittori emakume abertzale batzakoa. Errepublika etortzearekin, emakumeek, emaztekiek bozkatzeko eskubidea irabazi zuten, eta politikan parte hartzeko eskubidea ere bai. Eta horren bilakaera logikoa, beren konpromiso politikoa baldintzea dozein zela ere. Eta erran bezala, Eusko Jaurlaritzaren eskariz sortu zuten sare hau. Zeren Bizkaia erori zelaik, Eusko gudarostea errenditu zelaik Italiarren aitzinean, bapatean Santoñan 20.000 gudari eta miliziano preso hartu zituzten. Eta artean Josune Makibarren aita ere bai, hemen kantuan izan duguna. 20.000 gudari eta miliziano erran bezala eta 700 buruzagi inguru. Eta hor behar bat sortu zen, hor preso zirenen bizi baldintzen berri jakiteko, egora zintzen jakiteko, eta horrek eskatzen zuen informazioa mugaz gaindi eraman behar izatea. Eta informazio sare handi hori antolatu ahal izan zen bastandik hasita. Eta horri esker bizitza haunitz salbatu ahal izan ziren. Eta sare horri esker ere Eusko Jaurlaritzak informazio garrantzitsua erdietsi zuen, informazio militarra, tropa frankisten mugimenduei buruz eta interes militarreko gainerako gaiei buruz ere bai. Beraz, sare hau konpromiso handiko sarea izan zen eta haunitz arriskatu zuen sare bat izan zen, pertsonalki haunitz arriskatu zuena. Eta balio horiek goraipatzea beharrezkoa da. Ez ziren hemen kasualitatez gertatu ziren pertsona batzuk, baizik eta beren sinesteak eta garaiak eskatzen zuena egin zutena. Eta hori hala aipatu beharra dago. Eta erran bezala, jende hoken ibilbidea zen orduan hasi. Errepublika etortzearekin, bultzatzaileak aitzindariak izan baitziren Baztanen eta bertzetokietan ere bai, Euskal Pizkunde hasi berri hortan, eta beraie esker ikastola bat egin ahal izan zen, garai Goiztiar hortan, Elizondon, beraiei esker hainbertze kultur mugimendu egin ahal izan ziren, eta beraiei esker ere, beraien ideia politikoak hala baitziren, abertzaletasunak modu Goiztiar batean tokia izan zuen Baztanen. Eta nola ez aipatu, garai hortan, Jose Antonio Agirre lehendakariaren mitin, gogoangarria Elizondon egintzen da, argazkietan ikusten alden bezala, ehunka eta ehunka jende bildu zituena. Beraz, politikaz ere mintzo gara, gogoeta eta oroitze historiko eta demokratiko ariketa hontan. Gatazka hortan, oldarraldi frankista gertatu zen, altxamendu fascista bat, bigarren errepublikaren legezkotan usundarekin hautsi zuena, eta bigarren errepublikak denbora gutxi hortan lortu zituen guztiak geldiarazi zituena. Emakumeen eskubideetan ematen hasi ziren aitzinamendu guztiak, 40 urtez horiek denak geldituko ziren. Euskalduntasunaren, Euskal Abertzaletasunaren ikuspegitik garrantzitsuak ziren nazio kontzientziaren ernaltze hori ere 40 urtez gelditu zen, eta nola ez, erreforma soziala eta aldaketa sozialak ere denak gelditu ziren. Ganden otsailaren 28an erratzun Ricardo Zabaltza oroitzen ginuelaik, Lurreko Langileen Federazio Nazionaleko idazkari nagusi Arratzuarra bera ere fusilatu zuten, erreforma sozialaren eta lurraren erreformaren alde bultzatzaile handia izanik. Beraz, horiek denak oroitzen ditugu gaur, eta horiek denak oroitzeko partikularski, dagoeneko aipatu ditugunak, Bittori, Esteban, Felicitas, Agustin, Timoteo, Luis ere bai, Elizondon eskultura eginen dugu. Baina beraiekin ere bai, Marijo Kasmentan aipatu bezala, Itziar Mujika, Delia Lauroba eta Tere Berdes. Horiek ere, sarearen bihotzarima izan baitziren. Eta hiru horiek eta Bittori erranik, haunitz erran dugu, lau emazteki, gogo handikoak eta konpromiso handikoak, errepublikak eskaini zuen irekidura hortan emakume bezala pausu bat eman zutenak, bere alderdiak eskaturik ere bai, emakume abertzale batzakoak izanik horietako batzuk,
eta buru belarri gogoz eta arima zortan. Beraz, emaztekioken konpromisoa, sarean parte hartu zuten jende guztien konpromisoa, memoria demokratikoi berreskuratu beharra oraiko aldi nahasi untan, eta kultura demokratiko baten eraiki beharra. Eta kultura demokratiko baten eraiki beharra da, desberdinen arteko elkarrizketa, aipatu den bezala, eta erabaki hartu ahal izatea ere tokiko komunitateek beraiendako garrantzitsuak diren erabaki eta gaietan. Bide luzea dugu eraikitzeko, beti hobe beharrez eta aitzinderat begirako hortan, gaurkoan protagonistak beraiek dira, eta beraiendako guziendako izan dadila gure horitzapenik sentituena. Mila esker, Ana, mila esker, Joseba. Eta orain, ongi baderitzozue eskulturaren inaugurazioa egitera joango gara. Baztandarrak eta joala jo txistu eta dantza taldearen eskutik aurrezkoa dantzatuko dute. Eta ondotik lore eskaintza eginen dugu. Lore eskaintza parte hartzailea izatea nahi dugu, beraz, hortxe loreak dituzue, nahi izan ezkero, lore bat hartu eta parte hartzeko. Mila esker etortzeagatik eta hurrengar arte. Zer duzunik garrez,